Ban penduk pendam ya kikam ban bein bat kikam thombor persya ya ki kynthei la penlong ya ke jinghikai ban iada ialade self defense na ke benta ki khna kynthei ha yung wali kador barshnong dulong Jowai ha ke sngi rakhe ya ke International Day for the Elimination of Violence Against Women ha ka arpsantrik naiwing. La lam khamat daka District Hub Empowerment of Women Katanat Social Welfare West Jaintia Hills District Jowai ha ringkat ka jinga trelang bat katanat pulit bat ka West Jaintia Hills District Taekwondo Association. Ha kini ke program layadan langru ubak GH Pasa MCS Assistant Commissioner Jowai kum ukongsan wahe chnong dulong senywan miki bare bat kiwei. Si benta jong kini ke jingalap on pelong ke jing ai jinghikai pasan sengi na ke benta ki khna kynthei kumno pakinang banyada ialade na kino ki jingshah le bein nesha thombor ya ke ba on yarap ai jinghikai da uba si langstang ubadei uskatri ka East Jaintia Hills District Taekwondo Association bat ujoin skatri ka Meghalaya Taekwondo Association. Habakren ha ke jingalang kum ukongsan uba GH Pasa ulakren halor ki jing baki kynthei bat ki khna kynthei ki yakendo da ka babanjur baki ne kim dei tang ki mat jong ki kynthei henry ki dei ki mat jong ka imlang ka salang ka bakta ya barok ula kedo baki kam ban bein persya ki kynthei ka dei ka jing ka bala sapriang keleng bat ka bakta omtang ya ki lanon henry ya ka imlang salang hi barok koi ula ong bakasin jam ka baningkong ban weng ya ka ne ka jingshah ban bein ka long ban om sngap jar ula banjur halor ke jingdon kam bantau ikilat jingkershan bat ke jingshngai na ke benta ki bayo lat im bakin keren bat penpau perthei ula khot ru ban penti kena baki dei ban yo ikilat jingarap ha kaliang ke kot ka khya ka an bat na ke benta ke jingyo khya ke jongki ula banjur ru halor ke jingkong san ban yo ya ke jingkershan bapura ban penduk pendam iaki kam ban bein bat ki kam thombor persya ki kynthei Uba FGN Ranga District Mission Coordinator DMC ha ke jingkren lampang ula pensyai halor ke benta jongkis ki mission Shati kum ka One Stop Center ka Women Helpline 181 ka Beti Bachao Beti Parau ka Pradhan Menteri Matru Vandana Yojana bat kapalna ula penpau ru ya ki jingala bakhan riu sngi ka basdang nadu ka arf santrik unaiwing hadu ka shipau tarik uno pra arhajar arfusau halor ke jing penduk jat ya ke jingshah le ben jongki kynthei Uba S. Shadam Manar, Officer in Charge Jowai Police Station ha ke jingkran ula pensuthu syapang ka cybercrime ha ke ba ula penpau ya ki jing ki banang roy jong ki kamrunar bat ula airu ya ki jing ai jingmut ki ba koridor na ke bentaban penti kena ya ke jing shngai ha ka online ula penpau ya ke jingdon kam ban long ki ba husiar ha ba ya sam ya ki jing tip ba kerpang ban pendon kam ya ki password ki ba klain bat ban tip ya ki jingma ki ba thamai ha ka online Kekong ai Harperan Officer in Charge Women Police Station Jowai kalakren halor ka an pokso bat kalakren halor ki jat kam baper bala khen kum ki kam runar hapo ka an kalabata ya ke jingkong san jong ka an pokso ka jingyada ya ki khna na ki kam runar bayade bat ki kam lebor da ka bapan kesan ya ke benta bokong san jong ka ban yada ya ki khna ret na ki jingshah leben bat ke jingshah ban ben ha ke ne ke benta Selak. Straight. Sit. Don't sit like this. Make it straight. Chop. Make up one. Get ready. Middle punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ile ang kami legal self-defense? Ile ang kami? Kaya to protect ourselves.
from a stranger that they don't know. My topic today is about POCSO. I hope you all are aware what POCSO is. What is the full form of POCSO? Who are children? Who are the children? Below 18 years. Who? Us. Meaning girls only. No. Any child below the age of 18. Right? So be it male or female. But that they are considered as child as per the Act. One. Kanungan na piwa da amchan. Rati piwa da amchan na. Kanungan. Rati. All of you, piwa ro ini to hapo kat prasnan. Hapo kat prasnan. To iwa da amchan. Hamsalam. Manpupor lagi sentuk siap hijan. Nah, lai bangga. Tetapi kaan mempuca ke usung ka hapo kat prasnan keratan. Tak muntai dia. Tem semrang ini ikna students. Ayo ikai, no? Rakti semrang. Good. Tak. Kini semrang, you would amchan. You would amchan. Ami. Ma'am. Untuk wile hak makat dua, minta poin ini kias POCSO, your eye di semrang san. Ila your eye di semrang. Minta wan kabay yang kynthei, minta wan report ke, waon gawa. Daya hak kurun ke kon yang wong new kena wa kat kendias nam mo apaus nam. I kat kengkaan ni haban kiam ni. Ini tian your eye nam. Tu semrang mendawan kaman yung iwan kaman ju amu. Kaman le madam, wada maya wale na. Paklan ni. Maya tu maya. Tamaham tu ba? Ha? Menetet wada kena dang hapo kat prasnam, kaman ule adu. Lada ku api utep di jing sekiat wada kat prasnam kama, ambi kynthei la ju thok lagi nam, ngakat kendes nam. Dan saya menempel kadang hapo kat prasna. Kaman ule ini kena sendang. Upani. Pan epek na. Dan epek na hoy ni sa. Wiran san. Dan epek na hoy sa. Ma. Biang na kanta? No one should ever live in fear because of who they are or how they identify. Today, we are here to raise our voice and take a stand. We are here to create awareness and to call for action. Each of us has a role to play in ending gender-based violence. We can no longer afford to turn a blind eye or to remain silent in the face of injustice. We must be the generation that refuses to accept violence as a norm. Understanding that the gender-based violence is never justified is crucial in dispelling harmful myths and stereotypes. Secondly, we must create an environment where survivors of gender-based violence feel safe to speak out. It is vital to listen to their stories with compassion, provide resources, and ensure they have access to the help they need, be it medical, legal, or emotional support. Topic wada book hindai kam I wi pu wi le ne wi pu wi kam tam ya I kena kenru
Ago tip ia kini ke cybercrime. Kam kini ke topik ke udah bencet yang wo klam ini. Kini cybercrime bonsen ngah lagi por nga siaman ke kam ko kia do kata-kata. Wa kuah remind. Leda pai pihak ki YouTube dan leda pai pihak channel ki wa niki news channel yang niki perlok ki wada buat YouTube. An laman ke jo le mau siap pergi. Ni bah kadang mi ki por kini ki tricks le ni ke tactics yang kini ki fraudster le ni kini ki bru ki wawan lembaga social media lembaga internet mut man change ke por. Ni kata dah kau ngasiau kam ni wo remind ye wi han le mani ki wada head le kam ga reminder kena open kena on tu kini ki bonsen ke wa sok ya smartphone the bonsen dapat kam di social media. Try social media try siang tu di lembaga Facebook kawa ubru betam na dapat kam Facebook. The Yukrum tang Facebook dah ambai, Instagram dah ambai, ada WhatsApp dah ambai. Tentang kini ki main tu ki lately ki main wa YouTube kini ki bentar ki wada iwi bru ngatrai aman das ni upload por to hagini ki social medias. Te kami kamon le jia wawan ki frustar kamon ulai wo cha attack be kamu attack bru yepi kamu defend kamu program 5 days training on self defense ida tau wo defend ida de jia wan kam ki jing hagini social media. Dengan kong kawa bonsen kawa kiperlok kawa ketak bah gani ke pertai kami to ke Facebook. Ke Facebook kamu on tu wipu wi dapat MK baika. Wa tip mom tip wai account tip ite tang ke Facebook do wai bai. Te kamu wai Facebook tip. Te mana wai Facebook ki data yang lene kamu on ki confidential data yang pertui date of birth chnong class kur jai be upa ro ite jubu hapo social media hapo Facebook te kamu bha ki data lene ki confidential data ko bo Facebook ki the compromise with the bicara kata ke Facebook wan ka ko wa ulik lene ko chahak lene ko wa chathet lagi wi lagi tu fruto ki ke chim ki ya ke data ke yang ki chim ke data yang kamu follow up ki ini wan ni ba thik ke kau fruto ko chwa tu doan pai siar wi ya ke ni ke chnong le ne ke yung ke sen ke yang pi chwa upsia o da pai le wan upsia to kam jo le kini ki wotu lembaga cyber le ne lembaga online ki de follow ki pi yang da pai ki kaman ke yi ka hobbies ki yang